Stegnite ove ruke, drugovi. I ne zaboravite da su ovo ruke najboljeg boksera koji je živeo u ovom gradu. Pobedio ga je samo jedan protivnik. Nisu bili iz iste kategorije. Kao što je rekao profesor. Dajte mi rukavice. Dajte mu rukavice. Navucite mi bokserske rukavice posljednji put. Majstore, moj majstore. Reume, 3 dana poštede. Razumem. Mike, idi onim putem. Naći ćeš ih sve na treningu. Čekaju te. Sve slavna imena, vidjet ćeš. John L. Sullivan, Jimmy Corbett, Bob Fitzsimmons, Jack Johnson, Marcel Cerdan, Max Baer I Milorad Raković. i Milorad Raković. Mike.